ini PWF ni foundation de pelajar naik. Sini atas the blok tonggo, sini political block, atas the political block kono taklai ini disiwa foundation de pelajar. Pokoknya langsung sini kesal lagi, tapi foundation de karena utek sini PWF. Jok tonono sini foundation dewa, sini di Pramota YTF, PWF, kita sini elected MDC, sini MLS rock, kita sini borang genang senior leader rock. Jok tonono dinggu, taklai ni foundation deno. Kurung kutum dodom na toto kanan pada angin, tonono bokota hambai. সেন্ট্রাল হচ্ছে কাইসা কোন পদক্ষেপ খেলাজাক লাগতো তখন খেলাজাক নাই Central Committee selaya taklai. Central Committee mana no, sini Block Committee wo kaikan kai. Sini Central Committee ni jara leaders from of janjani block elakaro. যেখানে जोंनो invite খাইজাগো जों आजागानो थांनाय जोंनि जब तो Central Committee ni sini leaders from आरो थांनि केनान कारण जों block ni आन्दानि बर' no जों Central जों sini जब तो नि no janjani amjaido janjani ADC constituency body mani elakar yakaba janjani block dong elakaron जों janjani block no ma थांनाय अबब कबिया जे जागा invite खालायो जोंनो जे जागा तलांगो जों आजागानो जों sini job to Central Committee ni buram genang je bukuk जों ambil attend खालायलायनाय apa no kok sampai 6 জুন 6 Jun 6 Jun Jim Foundation de taklai baik 5 bokor karena hingga PWF Bubagra semua sampai di baik. Tapi Bubagra no kulmai apa sampai di media kapur no ini kuila no Bubagra no kulmai apa Central Committee, District Committee, Central Advisory Committee, Agutla Town Committee, Block Committee, Tok to you, kaisa kok panda meeting place around 6 June. Ini foundation day. Hit the foundation day 6 June. Apna to ina sendiri kok salaya.